Salut, tu pourrais me cuisiner quelque chose pour 100 dollars? 100 dollars? Oui. Entre. Fais comme chez toi. Je vais préparer une bonne soupe de fruits de mer. Tu vas aimer. Reculé. Esprit errant, je t'ordonne de quitter ce lieu. Non. C'est terminé, elle reviendra plus. Tu vas bien? Ouais. ¿Harías para mí por $100? Sí, pasa. Haré algo bueno. Aléjate de él, espíritu. Ya está. Está realmente bueno. Aquí tienes tu 100. Gracias. ¿Sabes? ¿Podríamos cenar sin fantasmas? ¿Te gustaría salir conmigo? Gracias. Fermo spirito, via! Ehi, tranquillo ora, era solo una fantasma, serviva un tocco professionale, no? Però mi sa che ti devo un pranzo. This is really good. Lo so. Here's your 100. Grazie tesoro, sai, potremmo fare squadra. Ti va di uscire con me? Pensa un po'. Pentru mine pentru 100 de dolari? Da. Intră, te rog. O să fac ceva bun. Mă doare burta, scuză-mă un moment. Ah, ține banii. Nu mai pot. Ce? Tu pourrais me cuisiner quelque chose pour 100 dollars? Oui, D'accord, entre. Je vais préparer quelque chose de bon. c'est vraiment bon. Mon ventre, ça tourne. Je vais aux toilettes, excuse-moi. Tenez. J'ai plus faim. Ai putea să gătești pentru mine pentru 100 de dolari? Da, intră. O să fac ceva bun. Încă puțin și e gata. Stai! Legăturile nopții dezleagă-te. Întoarce-te unde ți-e locul. Gata? Ești bine? Da, ce tocmai a fost asta? Ia a fost desetin. Τελείωσε. Είσαι καλά. Μυρίζει ωραία. Δοκίμασε. Πολύ καλό. Ορίστε τα 100. Αν το πάρεις για πρώτο ραντεβού, το δέχομαι. Βλέπεις. Chorewę kioles. Λοιπόν, θα με καλέσεις. Θα σε καλέσω. Że chodź. Zrobię coś pysznego. Odsuń się. Światło przodków, odeślij ją. Już po wszystkim. Nazywam się Mira. Może zamiast niej ja ci coś ugotuję? I może pójdziemy na randkę? Gotowe, spróbuj. To naprawdę dobre. Cieszę się. Chciałabym cię widzieć częściej. Proszę, twoje 100. Dzięki, ale wolę te... Kokata minulle $100. Kyllä. Tule sisään vain. Teen jotain hyvää. Ei, tämä on mun kotini. Mitä? Se oli levoton henki. Nyt olet turvassa. Ej, ugotujesz mi coś za 100 dolarów? Tak. Chodź, wejdź. Zrobię coś dobrego. To naprawdę pyszne. Cieszę się, ale brzuch mnie boli. Muszę na Nie, chwilę... dzięki. Weź pieniądze. Przepraszam, nie dam rady. 100ドル払うから料理してくれない？面白いお願いね。いいわ、ついてきて。雪のだしラーメンできたわ。うまい。ありがとう、約束の100ドル。気に入ってくれて嬉しい。もっと近くで見て。逃さないでね。 Mulle ruokaa $100 vastaan. Kyllä. Selvä, tule sisään. Tee jotain hyvää. Tää on tosi hyvää. Vatsani sattuu... Hetkinen. Mitä ihmet? Ei, ruokahalu meni. Pidä rahasi. Mä lähden.